Ji bernameyê gundê me dem baş lema şevanên hêja. Em ê îroj were behsa herêma navçeya dara hêniya Çewligê bikin. Dara hênî tevî gund û mezreyên xwe hemû dimilîne. Ji ber vê jî med vê xebata xwe da navê cî û warên herêmê tevahî bi zaraveya Kirmanckî nivisand. Dara hênî yek ji navçeyên herî dîrokî ya Çewligê ye. Şopên dîrokî yên herî berbiçav Keleha Sebetarya ye. Keleh dikeve aliyê Bakurê navendê li ser rêya Çewligê ye. Di navbera Kelehê û navendê da çemê Firadê derbas dibe. Keleh bermahiya Urartuyan e. Rûbera erdnîgariya navçeya dara hênî 1646 kilometre kare ye. Ji Bakur ve Çewlig û çemê Firadê, ji başûr ve Bilicê hênî û Pasûr, ji Rojhilat ve bi Bonglon, ji Rojava ve jî bi navçeyên Miyarûn û Paloyên Xarpêtê ve sînordar e. Navçe li Qeraxê çemê Miradê li qadeke raste ava kiriye. Raqima dara hênî 1125 e. Navçe ji aliyê başûr ve bi rêzeçiyayan honandiye. Çiyayê herî bilind qilê kenek e. Bilindahiya çiya 10.924 metre ye. Çemê herî navdar çemê Miradê ye. Navê dara hênî di wateya kaniya darê de ye. Li gor rîvayeta tê behskirin, navê kaniyê ji navê hukûmdareka jin a bi navê dara tê. Peyva dara bi peyva hênîk û bi zaraveya dimilî tê wateya kaniyê re hatiye gelhev û teşegirtiye. Di dîrokê da navçeya dara hênî çend caran statû guheriye û carê bi bajarekî ve hatiye girêdan. Di sala 1881 da bi bajarê Bilîsê ve hatiye girêdan. Di sala 1924 û 1927 da statûya bajar girtiye. Di serhildana sala 1925 da ji aliyê Şêx Seîd ve bi awayekî kurtedemî weke paytext hatiye îlan kirin. Di sala 1927 û 1936 da bi Xarpêtê ve hatiye girêdan. Piştî sala 1936 û Çewligê statûya bajar girt, bi Çewligê ve hat girêdan. Navçe li Qeraxê çemê Miradê ye û li qadeke bi qasî 1712 kilometre kare hatiye ava kirin. Navçeya dara hênî xwedî rû erdekî asê bi çiyayên fetlonekî pêçandiye. Çiyayê Koz, Ziyarê Şeş, Lewê Kurnê, Qilê Silbûs, Koyê Karat, Lewê Vipir, Qilê Lîs, Qilê Tozin, Koyê Reşik, Koyê Şaqulî û Qilê Kenek hene. Piraniya van çiyayan bi dar û berin. Çiyayê herî bilind Qilê Kenek e. Ev çiya bi qasî 3000 metreyan ji jêrzemîna avê bilindtir e. Di aliyê daristanî da yek ji navçeyên herî dewlemend e. Navçeya dara hênî li ser xeta erdhêjê ye û di dîrokê de gelek caran erdhêjên nîv tesîrdar li ser navçeyê çêbûne. Navçe ji aliyê Rojhilat û Rojavayî bi çemê Miradê, ji aliyê Bakur û Başûrî ve jî bi dereyê Hemek û çemê Vakînê weke sê parçeyan ji hev qetandiye. Navçeya herî nêzik a Çewligê ye. Di nav sînorê dara hênî da tevî şaredariya navendê du şaredariyên qesabe jî hene. Muxtariyên dara hênî 13 ne. 5 heb jê li navendê ne, 7 heb li herêma Sîwan in. Yek jê jî di sînorê şaredariya Valêrê de ye. 62 gund 243 mezreyên dara hênî ne. Li Kurdistanê ciyê ku herî zêde mezre lê hene dara hênî ye. Bi vê taybetmendiya xwe ciyekî hêja îdîtinê ye. Dara hênî ji 6 herêman pêk tê. Herêma Navendê, Herêma Tawzê, Kavar, Warê Merge,
سیوان و والره. دناف هریمان دا هریما هری مزن هریما سیوانه. هریما سیوان تنه پارچه اکید که و ناف سینور داره هینی. ده سینور و هریم دا گنده هری نافدار شل حیدونه. ده دیروکا کردستان دا شل حیدون جیه که خواه گرینگ دگره. شل حیدون ده سال 1925 دا شاهدی میرخاصی حسن که جلیکی و دو زاروکین ویه بناو سلیم و بکر کریه. جبلی شل حیدون گنده کلاخسی، تنک، دره، حاجیون، خالولیون، آونک، ولک، وشکچر، محمودون، خودان، گاز، حسنان، ملکون، روی ملکون، زماگ، رزمون، حابسور، آلدون، حیدون، فتراک و موگلک گند مزره هنه. هرم اوار مرگه جی جگلک گند و مزرهیان پیکته. دناف و هرم دا گند ویکر روتجان، خیت، مغسون، بوتیون، مستون، مرتزون، هیگای درهی، کاخکیک و گلک مزره نه. بلوان شاتوس هر چی قاس لهرم کاوار بنجی لسر وار مرگه نه. لهرم وار مرگه دو حب پیروزگه نه. زیار قلی ریز و زیار کوه کوز. لهرم کاوار جیدر که چم سارمه هیه. گنده تافسالای ریزی و آزگلر تبی مزرعین خزگنوس و پرانزی جید که ناف سینور هرما کاواره. لوی هرمه چم شاتوس و چم سارمه چمن هری سرکنه. هرما تاوزه یک جهره من نافچه ایه. لوی هرمه وک ناوند گنده ندرانه. گلایون، مومدون، شگون، خلباشون، شرنون، مزر سولاخان، دیناسور و خرابید که ناف سینور تاوزه. تاوزه ناو خواه جتاوس ملک دگره. هرما والره دکوه روجلات نافچه ناوندا بدره گنده والره. لوی هرمه گله گندو مزره هنه. مرد دکاره بیجه هرما هری خرابالغه. چمه واکینه دوی هرمه دا در باسته به. ده همان دمه دا خطا ترینجی دور دا در باسته به. سه عشیرین مزن لداره هینی هنه. مستی، بوتی و زکتی. یک جه سرهلدرین سرهلدانا 1925 امه فارو مستیه. دیسا یک جه سرهلدرین و دمه یادین پاشا آنگو یادوی دملی جی جه عشیره زکته یه. بله تماشاوانن هجا مئیرو جوارا بحثا نافچه داره هینیا چولیگه کر. هفته پیشیامه امه بداراسین نافچه کی دن لپیش بری وبن. حتانی هفته کی دن بمینند خیر و خوشیه دا. بخاطره و